plesala, ali moram napraviti sladoled za svoje cure. Kuglica sladoleda u blenderu i senf neće biti suvišan. Dodajmo dobru porciju, a meni ništa nije teško za njih, zar ne? Promješajmo. Gotovo. Ocjena. Odmah u stroj. Čekaj, gdje su šarene mrvice? To neće uspjeti. Tako je. Možemo uzeti pseću hranu. Nadam se da Leo ne smeta. Ulijemo u kornet i pospemo hranom za pse. Tanak kornet. Stavimo na stalak. Idemo dalje. Želim napraviti čokoladni sladoled. Kako ukusno. Može biti više toga. Čini se da nema puno čokolade ovdje. Sirup od čikleta ne bi škodio. Ljepota. Pokretanje. Hvala. Gotovo? Ja bi to sam pojeo. Ali moram napraviti stožac. Mašini, izli na ton. Pospite bombonima M&M's. Oljena! Wow, super. Idemo na kamen, papir, škare.